الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayap mana kebegantan sa bendingan na giyang kotua mipantag sa kapangatao. Giyang gaya mawdu abab ma jaa fi sihr. Mana awsayan bendingan mipantag ko kapangatao. Mga urip ng Allah, katawan tanwa giyang kanan na kapangatao na padanan sa ini sa paru agama Islam. Nagu pedisa miya makalala kadustaan si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Bitaru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ini perupaan yang nagyang kutuwa mga tao piyagi lumuiran, nagudiran din gilubukan nagyang kanan na kapangatao sa bitaru kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dipantakiran. Wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Tiwa Allah subhanahu wa ta'ala sabenara miyak naliran urina kiato kawaniran sa din sa tawa pamasaan yan mana pagilumuun yan agyang kutuwa kapangatao na malahu fil akhirati min khalaq na din amambagian yan amapya si isa alungan amori maurip na Allah maana adin na kakuan yan na balas sa alungan amori ayah kita lingum anian sa alungan amori nagyang kutuo siksa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sembatu Allah sa gyang kutuo katiruyan. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Tantua marata agyang kutuo miya pamasairan para ko ginaweran. Ini pamasairan nagyang kutuo gyang kutuwa para teras si Allah subhanahu wa ta'ala kaya ramya tumu gyang kutuwa kapagilmu sa gyang kutuwa kapangatao. Sabi sa narati ko Rasulullah tigu Allah subhanahu wa ta'ala sabi narati pero Allah subhanahu wa ta'ala tanto marata gyang kutuwa miya pamasaw ginawairan law kanu ya'lamun upa makakatawiran maurit Allah subhanahu wa ta'ala. Meterop na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na pitiro yan pitiriyan ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila ulaika alladhina yal'anuhumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ay mana niyan? Natigo Allah subhanahu wa ta'ala kung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigan Muhammad, bangat tigyan damaylay sa mga tawa kaya bagan sa sabaad ko kitab, maana bigan siran sa kaya bagan siran sa ilmu. Ito sa mga Yahudo, sa mga Nasara, mga orif na Allah. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Paparat yan nila nagyang kutuwa kapangatao. Nagugyang ko tuwa tagut, mana syaitan, naguli nagyang ko tuwa mga paririmar. Uli nagyang ko tuwa mga padabsimbaan, masalakaw sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaquluna lilladina kafaru, haulai ahda minal ladina amanu sabila. Aya pa nakabasiran, adiran diterun, mipantag kong mga kafir, amya maungkir sa ikwa Allah, nasirang kung na maski ka tuturusiran aligyan ko tuwa mga tawa mga mu'min ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Nisubatan Allah ulaika alladhina yal'anuhumullah siran man Muhammad gyang ko tuwa mga tawa kipaparati sa gyang ko tuwa kapangatao gyang ko tuwa ipupen ako to si Allah subhanahu wa ta'ala nasiran sa mga tao pimumurkaan wallahu subhanahu wa ta'ala wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Nagusalin sa tawa kamurkaan wallah dan nakatun kiling asir kanian au bon pa kugup mangorip na Allah maana bon pa ka ligtas siku siksa wallahu
subhanahu wa ta'ala. Ginan ni kala akalusta nagyang kana na kapangata umawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaterupan o Abu Hurairah, mana miyakatitiyam ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteru yan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Pananggilay ni wati Rasulullah, agian ko tuwa pito ang mga alaadusa apa makabinasa. Nanto ni piteru mga sahaba ridwanullahi alaihim sikipan geran ro, tigira na ya Rasulullah, wa ma hun? Hay tigira Rasulullah. Anto nagyang ko tuwa pito ang mga alaadusa apa makabinasa. Na piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigira na asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Genguto tigil na pito ang mga aladusa apa makabinasa na paganeron nagyang ko tuwa ipupenakuton sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua nagyang ko tuwa papangatao mangurip na Allah. Mana makatutulong sa gyang ko tuwa ipupenakuton sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala adusa nagyang ko tuwa kapangatao mangurip na Allah. Ay katlo, mga aladusa, nagyang ko tuwa wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. So kabuno at tigiyan sa niwa apya ka haram wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana kabuno nga ko manusia mangurip Allah. Ganun tabusi ko kapunuon ka benar wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana minggu lang ko agama Islam. Lagi dumi murtad munun udina sumiyamun na ipkitas mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Udina sumisina adna karuman na perajaman mangurip Allah. Ikatlo tigyan maladusa nagyang kutuwa kabunua kunyawa udina manusia apya ka haram Allah subhanahu wa ta'ala so kabunuan. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kapat na wa aklur riba nagusukakan sa tamok riba. Kasusukat sa riba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ka maray ga ako sa butiro no sabed imanto sama sa imanto naging utat tira na mga utang pupakay sagin uli na 5-6 sa tigiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Padum no mangurip Allah ay kalima maladusa naging kutuwa wa aklu malil yatim sukakan at tigiran ko tamok wa ta'ailu maana sukat kalalima wa ta'ailu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayay kanum nagyang kutuwa at tumalli yawm az-zahf. So kapalagoy at tigiyan si kumasa akatidawa. Maana kapalagoy nga si kumanga padigas si kumasa adi katidawa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ana adi makitidawa sa mga mujahidin na mapergarkan yan, mapergagiran isi dari makitidawa ko surang sa agama na pialagoyan kasiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sino to galubek na tanto to kumala adusa mangurip Allah. Ay kapito na bagyang kutuwa wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. So kasenditing ka tigiyan kung mga mu'min ang mga bubay ghafilat asisiap nira na muhsanat ay para takikas siap nira na ginawairan ghafilat tadi di matatago sa ginawairan nagyang kutuwa kasina kiwa paratian siram si Allah subhanahu wa ta'ala. Na so kasenditing akiran sa kasina na gitu ipadpan sa miyaka lalla kadustaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaka titiyan jundub marfu'an apitiru yan ito ko ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na haddus sahir darbuhu bis sayf at tigyan na siksa o pangatao sa dunia nagyang ko to at tigyan kabentulaon sanggulalan sa kampilan maana amunon puta sa ulo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana si kubiti ka ng Islam na pumuno nagyang ko to pangatao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala puputaan sa ulo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah simun sa si Sahih Bukhari na miyakatitiyan ko bijala na abda apiteru yan
Ini surat atigyan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa ikong mga gumagalubog yan. Atigyan na aniqtulu kulla sahirin wa sahira. Bunuan niya atigyan sulangwa na pangatawa mama, agu pangatawa atigyan na bubay. Peter ay bejala atigyan na katal na salata sawahir. Niya kabuno kami atigyan sa dalawat tigyan na pangangatao mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. May alim sa hadith am yakatitiyang ko Hafsah radhiyallahu anha Peter yan matanas kanyan matanas ko Hafsah na inisugo yan so kabuno ko salinggo pa iyan nabubay jariya laha yang uta salinggo pa yan mana bisa yan nabubay mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na ini sugu yan nagyang kutuwa kabunon ngayon to saharat kagiyap yang atawan yan so Hafsah na faqutilat na gitu sabab amya buno agyang kutuwa tigin na ya buno agyang kutuwa bisa yan nabubay uli na salinggo pa yan pagkagup niyan abubay ipatag sa agyang kutuwa kaya pangataw niyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala gina ni miyang aloy, sabi ada miyang aloy, may pantag sa giyang kutuwa kapangataw, giyang kutuwa kala akalustan yan, giyang kutuwa kala sumari ayan, uli na, seksa yan sa dunia, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. So, masuk seksa yan sa alungan na mori, nagiyang kutuwa, sabi ada miyang aloy, tanoron, ada mapambagian yan, mapia, balas sa alungan na mori, kaaya mapambagian yan roon na, seksa, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, si tanubut tawisa diya, ngakapkan gani ko, suara ko, siya ko dito sandi kambendingan na sagyang ka namin pantag siya ko kapangatao, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.